Ninkethe nkatho na ntune mutegeri ambirigira kiumia giaku nikithiritwe kiagirite ibwaga no twakuona kanya kugwatanira nao nikiri Weru Njumaa mbitagwa NTINYARI KINYUA jira nijo twikirite urito tukubona arua kirinte twachetu. Siasa kumata Meru na arua nyuma ya CS urimi mithikari nturi kugwata mbaru kawira mwangaza bakimeneria njuri ya kibiri na gakobia bunene. Mwonania Joremi 2023 gwita na mbere CS Nturi akiruguria mwonania jaja Ntereche Gitoro. Kigina gya kansa kwinyango bunene kaunti ya Meru, Minister wa Kigina akiuga bithau kari no gwa angaratana. MC wa Ntunene kuga kaura mukari umo walinjoka na mutano jo akiuga atethwe bari nethe uturo bwa buri ugwatine. Mwananirio mathithio tukubona arua ni sindika rwitha tukianjiria nteto chietu cia sani chionekete kumatabu nene kiri mambura ja kuruguria mwanania ja urimi ja kaunti ne Meru nioshu aria CS mithikali Nturi onekete kwigika Werune gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumania na siasa ile chithiritwe ikiringwa chia kibiri na kinya cha gakobia ni aria seneta mithikali Nturi onekete kumeneria anene atongeria seneta wa Meru Kathuri Murungi na kinya mubunge watigania East Nwempuru wa bure akiboria gwetera ripoti kuma kirimo tari wa mathabu ja thirikari mbere yabo kwithwa bakithukira gavana Kawira Mwangaza nkuruki na kuga kinyawe na seneta na gutirio bathujaga thirikari kienine mutugikare atutariria. But it's surprising. It is something that we call in Kimeru or mother to see some of our leaders, able leaders, elected leaders, led by our senator, a number of members of county assembly, some members of National Assembly, going around and telling people and doing campaigns that people should not pay taxes. I want to say in Kimeru, it is aibu and shame on you. Miali gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na rua kere kene kuona noti ya borimi takyo showground ada kugwatanite na minister urimi kiri mongo jwa Kenya mithikari Nturi na bamwe ba MCs bambunge ya Meru adeo kinya speaker wa Wayubu Bundi na tongeria bangi nkabo gavana Mwangaza akionania kwale na mudhuro jo murito akiuga kwina tongeria bakunjira kariba Meru bakareo goti na mono akionania kudhurwa ni moshema ajwirika kuthithika mirigene gembe jutongeretwe ni seneta wa kaunti je Kathuri Murungi na mubunge watigane East Nwempuru wa buri Kawira agituma minister Nturi kiri atongeria bau abere mishemane bakuthithia kunjira mwingi ni mukana kiribona bathithia mushetho kaunti je ya Meru bakamiona irakuraja. The meeting they had the other day at Maua, let them know that is the last meeting wanafanya ya kuambia watu wasilipe ushuru. Sisi na MCS ambao wako minded enough, they mind about Meru, they think about Meru, we think about development. Tumeshikana mikono na viongozi wetu MCS kusema ya kwamba watu watalipa ushuru ili tuweze kupata maendeleo. Kama hatutalipa ushuru, where do we expect to get the bailouts from? Where do we expect to get good roads from? Our CS Nturi. Take a clear message to Honorable Senator Kathuri. Take a clear message to Honorable Mporo Abori. Tell them the mission that they have of going around using keberi and inciting people not to pay taxes. Tumewaonea 18 na hapa Meru wakicheza hawatakanyanga sana. Tumeshangaa sasa ngavana nasia kuna wengine pia wanajipanga na maandamano ya kuambia watu wasilipe ushuru. Sasa usilipe ushuru Kenya tutajitegemea namna gani? I think that is backwardness. Ile ya mwisho kabisa. We must all be prepared, and I'm asking you because we have a deadline of 30th to file our tax returns. We follow the direction, we follow the example that was given by the president himself by going to KRA and declaring
or filing his tax returns. We will not tolerate any leader, elected or unelected leader, to come on board in Meru County waanze kufanya kampeni ya kusema watu wasilipe ushuru. Our president always keeps telling us that kulipa ushuru ni kujitegemea. And I think that is the way our president wants us to take. But sasa tukiwa na viongozi ambao wanaenda kinyume, wanasunguka kwa masoko, wanasunguka sijui maua, wanasunguka kwa vijiji, wakiwa wamebeba viberi, wakisema watu wasilipe ushuru, is something that is very shameful. Na mimi kama gavana wa Meru hatutakubali. You have a responsibility to pay levies or taxes that the county of Meru is asking you to pay, because you require services from the government of Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza, ile pesa munatoa ni pesa inaenda kuwafanyia kazi. Kwa hiyo ukisikia mtu akiwaambia msilipe ushuru, basi muulize kama mkienda kwa hospitali mkose ndawa ama barabara ikose kutengenezwa zile zingine, wanataka mfanye kwenda wapi? Ministeri Nturi na ugite siasa ni ciathirire kwa thaiji atongeria babati kwithira bari na media kwa kaunti ya Meru na tikumitharia na nkurukia kiuga gavana Mwangaza na bati kurita ngugi na MCs bara bathuri na nkurukia kiuga mutongeria na rita ngugi ria athurirwe. Tufanye siasa ya maendeleo na vile tutajenga kaunti yetu. Haikompita ndio Kawira Mwangaza kanishinda kura. Aina nikasonga mbele na tunajua ayo huyu ndio gavana amechaguliwa hapa. We must support her by all means as the leaders of this county, because we want the peace in this county of Meru. Atapigana throughout. So like the government of in the Ministry of Agriculture, we have around 1.2 billion shillings that we must spend in Meru County. So kama Kawira aongei na gavana, aongei na MCA, project itaenda huko, anataka apitishiwe sheria na mambo ingine, surely vita itakuwa ya kuumiza watu wa Meru. And for that matter, tafadhali, mtu amepewa kazi yake, mimi nimepewa kazi na William Ruto kama waziri wa kilimo. My responsibility is to work with everyone that means well for the country and to make sure that Kenya imetoka kwa shinda ya kuomba chakula. Wewe kama umepakuliwa kama mbunge, basi na wewe fanya kazi yako ya ubunge. Pata chukua pesa yako ya CDF kafanye kazi yako. Ya? Gavana afanye mambo yake. Muthiene ministeri Nturi na ugite ati gutetera gavana Mwangaza ati korie biuria indi akiuga thaiji kinya mwaka jutathira ri obisine akiuria seneta kana atongeria bau bakamuthuja atia. Hatusemi gavana atiulizwe maswali, hapana, lakini how do you ask gavana maswali in 7 months? 7 months, the primary document ya oversight, because I was a senator, is the controller on budget report, is the controller, the auditor general report. Ile maswali, because the constitutionally office allowed to comment on the performance of our budget and how money has been spent. So kama injatoka unjanipia budget, sasa lini kelele tena? Hata mimi nimesikia watu wakipigisha kura kwa redio njuzi, wakiuliza nani amefanya kazi vizuri kuliko mwingine. I'm only 6-7 months in the ministry. Yeah? So how do you compare kazi yangu ya minister wa kilimo sahi na mtu wa miaka 4-5 kwa the same ministry? You set standards na exam na same parameters. So those people that want to take us behind, we will resist that force, because hiyo ni force ya Azimio ambayo watu wametaka kukwama kuja tena kuharibu hewa ya taifa na county. But we are telling you, hapana, we will not allow anybody that wants to bring disharmony in the county of Meru. Tutachunga Meru sisi, tuko hapa na hawa viongozi wako hapa, na ndio nasema gavana, wewe chukua watoto wako wote, weka kabisa, yeah? So ili utushikanishe zote, usaidizi ile unatakikana kutoka county ya Nairobi na serikali kuu, tutapanga twende. Kuma gitoro gicigo mbunge kia North nkiripotera nteto cia Weru Njumaa, riakwa rietwa ni Mutungi Kare.
Wonania bwege urimi ni bwetete na mbere ntere chegitoro wonania bwore buruguretwe ni CS Mithikali bagwatanirite na gavana wa county ya Meru nwe Kawira Mwangaza akiaria CS Mithikali na atumirite kanya gaka gutariria imwe ya mibango iria irirungurwa ministry yawe gutigira nibagukiria arimi ba imera mwanya narugite mwaka twitite bakethirwa bathurite nkuruki ya milioni 130 gukiria kimera nikire mamburaja kurugoria wonania bwore mishone ya Meru na Arua mamburaja raja rugori ni minister wore mi Franklin Mithikali akiaria CS Linturi na ataririte mibango ira rwangirwa we rubanganite gukiria kimera akiuga tayari ni bathurite milioni 130. To accelerate development of the Mira value chain, the government is implementing the Mira revitalization program, and in the next financial year 2023-2024 the Mira industry project has been allocated 130 million for dams, water pans, capacity building for farmers, and the government has also developed and gazetted the Mira regulations 2023, which were published under I-400 on the 17th of April to Parliament. Linturi na chokete ataririe moya mirandi ire rirungurwa ministry yawe ira yerigeri kuguna ntere mwanya ja county ya Meru juro murandi jo ruje ntere cha buri na mbecha cha kure asara yangige kire akariba wadi mwanya. My ministry is also implementing various projects and programs that are targeted to specific interest groups in the county. And these include the small-scale irrigation value addition project CVAP, which is constructing a body irrigation scheme in Meru County for small-scale irrigation targeting 340 hectares. We have the emergency locust response program being implemented in 9 wards, which is in Amwadhi, Mudhara, Dhangada, Adhwana, Nyaki East, Kangeta, Kiago, Mitungwa, and Timau, to ensure that the restoration of livelihoods for those people whose farms were invaded by the locusts. CS Linturi na chokete oria mbeu mbithe gwitonyithia kiringo gichiore miakiuga ikabatete bonene. We have a youth in modern agriculture project where the objective is to rebrand the 4K clubs and influence the change in negative perceptions towards agriculture among the youth. There is a program that I'm very committed into because we want to ensure that the young people participate in food production and try to erase the notion that agriculture is for the old. Nanto ni bori to gwisitonyithia kirori mibomana Nancy Linturi akiuga kuri na thoko yonerete nthigurune ya Israeli. Pineapples pia ni mumea ambao ingine pia uko na pesa mingi sana. Nilikuwa kule nchi ya Israeli na rais kama wiki 3 iliyopita, na mambo yale mengine tuliweza kukubaliana ni kwamba kufungua masoko yetu. So I also want to encourage you muendelee na ukulima kama huo wa pineapples, and I'm happy to announce from here that on Monday early morning I will be flying off the first cargo flight ya pineapples kwenda nchi ya Israeli after kukaa na wao na kukubaliana, na hii ndio njia moja ya kufungua soko ya vile vyakula watu wetu wanakuza ili waweze kupata pesa mingi. Muthia CS Mithikali na ugita kuri na mibango ya kuinika maguri jambe uchiandithia kenda kuigika arethi na arimi bangombe chieria. Our subsidy program is not only limited to fertilizer, and that's why I said, because we are also registering farmers under the KIAMI system and learning na kunjiandikisha, because Ayubu na kubaliana na wewe that the sexed semen is very expensive and out of reach of very many Kenyans. Now in the next phase ya subsidy, my ministry, my department of livestock, kama kuna kitu ingine tunaenda kusubsidize,
niyo mbegu ya ng'ombe ili bei itoke kule juu ya 8,000 iende chini. So that is something we have already discussed, we have agreed on, and as we strive to continue improving our breeds and to double production ya maziwa, that is another clear way of ensuring production, because we've been giving you better breeds to change our animals. Mukari umwe walinjoka na ritwa Peter Mukari anaugite uturo bwawe buri ugwatine nyuma yawe kumakua ni MCA wa Ntunene nwe Patrick Muriuki benethe kumania na rugono ruria rwejerekeri Weru TV bakiuga wodi u ete kuona weti na mbere akiaria nawe MCA ujo na arikithitie nteto iji akiuga akaithukira mtu ujo na amwike sibitari kethira atitigana nawe na nontu nandi ni ciumikite siasa na rwatwika rumena. Nicholas Chabari atutariria tuona muthe ya kaunti yetu Gutangui mama na Gutangui ke MCC baraba watani tabo watu watu Ntunene tiji watani tena ndina tenge ke mama, lakini maendeleo ya kodithika Ntunene toyona nonto. For example watu hata public participation la socio yetu akulugire project ya shari secretary ya last year grant ya nonto project ya barabara ya barabara nonto na kwa to ai barabara yile barabara itatu barabara milioni barabara iji achenjiro nonto bangota no MCA yetu na kawira ete ndi baba neke kwa muchimwe abuthio mwake kwa barabara ingi tukona tawaya ni twai barabara ira tukono lenjoka area na bibi ndiaritie barabara ucio itatu ni sensio te mwere kuno cia endwa kabalabala kamwe na agerindara na MCA agumite. Kwa hivyo te aki kusensia mirandi yonde barabara itatu yabuyo sensio no ichele twatiro mwe rugono ruru iruthuritie muno MCA wa Ntunene twe Patrick Muriuki na arantugo ya muthe kwirikana ati na makirie umwe wa babaragia rugono oruru na nkiaraniria na MCA jonkigiria komenya Aburamanto Omakari we augite ndeto ino indeto cia muntu ukiombe na ura ungi na koguti mantu na gisiasa ina wasiwasi muno nto wa maisha yakwa nto report wate barabara chetu na cia burite bwethi ntokuwa ni ciai mbeca ki financial year 2023 lakini ciarigwo changewa cikia rutero gendera na njabu ndiari tiniru ari ati ni pokere bitisho mage muntu wetwa Muriuki kabwa bei kawetha o Patrick MCA njabu ni kwamba msara ndingia thimuru gera ntishia ndimana mutano we no Patrick aina ngare we na mitele njoka Mestiro aturanga ina gendo ndinga nonto wa kuinda report mbaya ndo na tembesha barabara kwa muntu ale akuga no kumumakia muntu mumakia ka batikoreka nauni na taiko bukumani. It is too personal. Koi personal ti political. Ti political itu personal. Na nuango mede ti personal. Na ndo ni wandu maruari twatirima na ngora muno merega oni. Wandu maruyo ngatirima na ngora muno merega oni otibun kurea. Ni angora omagara kureka uinde mwandi sipita. Nimbere tanyanto bo. Kulingana na Peter Amokaria akonwa imakania bibuni MCA wamwe na etha kwithirwa amuringire ethimurukire iria athochirie tagari ara kuringa ripoti akiuga utoro bwake eburi ugwatini na arakuga kinya gwethirwa na kutheta barabara ino itithondeketwe na kinya ntugo oyegoro irio baonire utethio kuma kire mujumbe wegembe no thito July State mu na kuthondeka barabara ino kenda barutha mathiko ntugo oyaru after ndego na bitisho biu musaro ntishia rugera digathimo ndatima na mutano wenwe endo ndingana ngari ana mitele njoka njugiria tu ndeta kwa polisi kwa ngonda gwaru ari antu betu ndi maisha yako atarine nina in case ngakara no ati ga untu bu karibu agatoka kiuni ni Patrick nethe no ntoba bitisho bia etha thegio mpokea na thimu ala mutano wenwe ari ndinga ngari no ntoba taarifa tu ati ya barabara itibwithi na to kwenda kuwa batu antu Ntunene no mangaki cietu itelekese gantu baburi Ntunene tishire Ntunene ni imwe wari mukaria akuga no abakathi na mbe na kuragia abiuria gita aria mantu matakuthi ibwega kire mutongeria agwao no Muriuki aliuga barabara ire mubangoni wa kuthondekwa achionthe etia Ntunene to murombe ina we na kumethenega siasa na bumilie ugocolewa na bumilie makosa ntaka bwithwa no mwanga wa nechi bayo na bamwira kwa bati kwa na asira na ethia mantu personal ya mantu community tumba kwa personal kwa kadha atu kwa tumukoswa kithei financial program ya bwithia mbaji community participate bwithika kenda antu wa benefit mirandi wa ndebwithirwa na bwithio ndoro bati kubwithwa tia bagwa no to chenja no manga turi kiuria nino thaino to kundibandi barabara to elenjoka tholek na barabara to andia cia wa milioni ira we milioni mota na kubithia barabara ko ino thaino to kuri kiuria ito kona ka ngometi ngabana to cokeria kaina ndo ta ya bounty ti barabara bwithitie kithani ko wothi kubithia na 3 million ningo chokera bure ingene kethibu muinya ndo tena ibu nkwa bu ndo ba umabweyo
Uya ntubantu nene bampere gura ndibaritira ngwe abadi gura ngarira ntubantu nene ngwe urabu bare muri kurta myaka 5 tubala tuwa gura ba da goya konia ibari ku 5 years na batia tena mkupa daine ndari ya 7 months na inkwanjiria kunja barabara cia ntunene cionthe in next week ngavana na ite tukala Kumege Benoth Beton Class Chabari Kirinte toinge na ndi mbunge ya county ya Embu niingite mbunge una kugoma kenda kuinyiria thirikari bongere michara yao na marupurupu ja MCS ndene ya Kenya bwejite kumana na ngwataniro na urumwe buria bwitirwe ni kiama ya gutetera MCS kuma Nairobi na aria baitire mukana jwa kuinga mbunge cionthe kethira thirikari itibathikira na kubathiriria thina ciao. Bunge ya kaunti ya Embu nirugamiti ciikaro ciayo vari kavinda gataramenyekana. Ino niguo gusukuma thirikari nene gucenjia watho wa kumongerera misara yao wa vamwe na marivi mengi manjoverera. Ikinyo riri nirigucokia na vuva uthondeki wa mawatho thiini wa kaunti ya Embu varia mbunge ino ya Embu mekite uguo makigwatanira na mbunge cia kaunti ciingi. Maundu maria mengi a mbunge aya marenda kuvitukirwa ni mbunge nene ni makorwe na kigina kiao kiria marugamiririte kia mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa wandi ciao. Marauga kigina giki kiria marenda kirugamitwe ni mbunge nene na undu uria marenda ucenjwe mbere ya macokereretie ciikaro ciao. Wa uguo ambunge aya marenda kuvewa wiyathi wa kurugamirira mbia cia kaunti na uria iratumirwa. Marauga ati uria thirikari cia kaunti ivana gwa kavinda gaka gavana niwe ukoragwa na watho wa mwiso uria mbia cia kaunti igutumirwa na undu uria utaramakenia. Mendekithia mama maretetwe thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu ni MCA wa Kiambere ni wele ni mwaniki varia ambunge aya wanavo marenda gucokerwa misara yao iria matinirwe ni ruvonge rwa misara undu umwe na mambiririe kurivwa mbia cia kuma kwao nginyagia mbunge cia wa muthenya makiria aria mekaraga wandi cia kurasa. Wa uguo marenda marivagwe ni undu wa ciikaro iria cionthe makoragwa nacio ta ambunge. Marevi mama monthe marutirwe ni ruvonge rwa misara nio Salaries and Remunerations Commission mwaka muthiru mbere ya ithurano na varia misara yao yatinirwe kuma 124 nginyagia 86 varia riu ambunge aya marenda misara yao ikorwe nuthu ya kiria speaker ambunge cia county marivagwa kuona o menukagia 525 wa mweri. Ikinyo riri riukite muthenya umwe tu vuva ya mbunge ino ya Embu gucokereria ciikaro ciayo vuva ya Rutha Rurasa. Na varia riu mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Embu ni kurugama kuona mbunge ino tivota kuvitukia mbia cia mwaka wa kigina wa 2023 2024 iria thirikari ya kaunti irai igatumira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Katho cha mwanya kerewa mutegereta na mbere kurumira chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkuru kyo bebe mutambo. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's me.
Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Chokere nkatho cha mwanya mutegeri gwetana mbere kurumira ntito chetu tugichokera bamo bakariba kumantere chia igembe ni batariritie gikano kyao nyuma ya urani munini wa speaker ndene ya county ya Meru ranwe MCA Wanjia nwe Mwendali na MC Bangi bakumantere chia igembe kugana ndi bakawatanira na gavana Kawira Mwangaza kenda ukuria Meru akariba babanandi bakiwa kuri na wirigiro bwa maendeleo na witi na mbere kuoneka kuntere uchigembe. Kwenda Kawira Mwangaza ya kiengo athigere maoni ngologia wananchi bena MCA wetu Murethi Muteria kuji bazogerege ngabana barekera bagako da benda bundila ibachoke ndene na baitanie nongo kenda wandisho jomba uitrongwe bauni akariba kuma mwiri oyo yembe batongeretu ni mutheteri wa kioto kio mtu niwe Mwiti Moi baraba siumirete kuonania kwerirwo kwa nyuma ya munini wa gavana Mutuma Ntwethinge Wituria Werune na kuani bakwatania na gavana na MCA barabara ari ruterero ria no tongerebwa gavana batongeretu ni munini wa speaker assembly ya Meru Mwendali kwaluka na kuani bakwata gavana Baru na rakariba bakuri MCA barabati batiko wata gavana Baru ario MCA wa Kiego Timothy Mutweri Kabako kinyawe ukumanjorene ya mama nekenda baretera kariweti na mbere kuma kire thirikari ni akaunti ya Meru chogeria MCA bonde barabembe barabareterwa ni MCA wa Maua na MCA wa Kiau na bonde bare abatongere twin deputy speaker Mwendali muchore okwa itwarete nabo itare na ninko bachogeria nkatho muno no tuibaretegeririe batwe tutebankoma twiba murungu ria tukwenda Meru ngwataniro ngubu muno Mutuma no ntuna twatanire ngia twekanitwe antu amwe itukua bendeleo una Kawira ndikenda baraba ukumila ndo bakwiya kuthangalania mantu na betona zibatia bamwe pendele baturutire ngubu bweya MCA bala bonda twe nabo ba Meru County ngabana te mwano emamira etenikerewe borianenwe bongeria na kinabo kamenyonto nonto bwa kama tokona maendeleo nkwenda kwira antu begembe twethera tuna umetakia tukathikirira muntu kia nonto Kimeru kiua ukathia takia kia no kirewe mbere ugikarite na nyuma nkwenda kuromba Kabako no MCA okwa na asoke ki Mheshimiwa Kawira Mwangaza ngabanetu atulitire ngwe bai pamoja. Mheshimiwa tuendete sana kiongozi Mheshimiwa Kabako, tafadhali usiache na wengine nyuma. Tuje we kiongozi na tukuona mutongero turetera maendeleo mathongire na Kiegoi choka ki mama my brother kenda omba kuonka mzuri
na tuokaribisha. Rwari oro ni rwetete na mbere thokoni ya Kiengu na ra biashara bawiriritwe etalia MCA wa Murethi Muteria ria kwa totongere mwa gavana Mbaru bakiwa rende maendeleo ni kabati ya kinyanira mirio Ndari musemanio ne kana serene ire turari oro na mheshimiwa wetu MCA bwana Murethi Muteria. Ndari kuna ndira kuyira mheshimiwa akiwa aitayari kuritania ngwe na mama Kawira Mwangaza na yatukane public demand kinya wananchi bongo bamwetikire muri MCA wetu ritania ngwe na gavana. Na woningo choge ngatho muno ntu ba MCA muri witikiria kuwatania na gavana kenda tumba kuona maendeleo. Ngatani wabenio na awa MCA kaba muri tota utrongo ene ndene market yetu ya Kiengu na barabara ile sionde stena istebidhetu siata kubidhwa tato to njinya nroe na maendeleo manene yatakubidhika ndene ya wandi yetu yembe east wandi. Leo tala saindira yako vyo basaiti turari nobwa na itorora ciana ta kumboka rwa lakini thai tukuba turidhikite kabisa na ntu kumya ki baraba onka ki mama MCA wegembe izi wandi no mora wete nyonto na ito wete kia twerungura mama na ki thirikari gavana kinya batu tuketha twina maendeleo. Gavana no Meru County na mheshimiwa Kawira Mwangaza no wetu ino na batu wananchi begembe east bitoro ya maendeleo. Tupati support gavana 100% na nyamwe mheshimiwa tu support gavana 100%. MCA wetu baraba asogereke mama inkubaromba netio kinene iba supporting mama nigenda omba kundaliba ke wananchi na ndaliba ingwete kiarira rira ngwe kaomba kuthikiritika ngute kinya wananchi abagethe abakiwira swa kura tu ya ko mantu ya to inye ya to kinyila awatanire to gote na conflict ote mantu ya kethro ya kireta thina. Nkiripotera Weru Njumaa kumembe mbeta wa Marion Karugi wa KINYUA. Nyuma ya kiatho kubangwa Meru na Kenya kuija na kumatuka na kuthurania mung'ana jua milioni 13.7 kenda gutetheria kurwana murimo jwa nyimba kana kansa ndene Meru nteto ichumbukite urekigina kiu kenyangirwe na gutigari yake 560 na ijiri onto burabonekete kuthuria Meru bonene akereka gitakarwari na ritingwe bawe cho utuko abitha murungamiri kigina kiu jedel na atariri tie urembe chiji chatumikire na rekinya ire batigiri ni thirikari nthiru ya Kiraitu Murungi ire ciari milioni 2.8 inyachio ciuriritio au kiuregi kinene kira kirio nande ni kethera ruroruru ruri na kiguni kanari. Mbiritie kuona tumealio tutikwereka twa siasa mbaya. Kiuria ni kimwe iriko mbecha cia kansa. Mtu wonde kwenda kuria kiuria ukoriria kanisa nejo borie tiba. Rwiro rwa kirima kia Mount Kenya rwa kaunti ya Meru rwambiriirwe ni gavana wa Baile wa kaunti ya Kiraitu Murungi mweri ywa ile mwaka 2020. 2 1 Basi mpigeni makofi gavana wetu. Ndiro hii ciambirirwe na moroto yo wakachibitare ya gutungatira jeba murimo yo nyimba nyuma ya kaunti ya Meru kuwetwa itungiretie na makarika ya mpangai. Our prayer is that we maintain the Mount Kenya run until Jesus comes back. It is about nurturing youth talents, fighting cancer. Some of the proceeds from this run will go towards supporting the Meru Cancer Institute. We are also supporting the Meru Hospice, who have done a lot in caring for the terminally ill cancer patients. Roro mwaka ywa mwana bo nidiro tabarikitie nyuma ya kumira vyuria byotumiri bo kigina ki kirakia batere gutumika kurigitaje ba murimo yo nionto bainge batiumba goro yayo na kaingi yotiagaje na njachiyo barinke mukeu. Tuone mbese ingana 2023. Babu watutangazire mbese nyingi sana ichi tukwenda kumenya ingana bwa gwire ichi tuona. Kuringana na bidhaa wa utari madhabu warwangirwa Meru County Investment and Development Corporation MCIDC ni atikire milioni 13 na 700 na chiringi 550 na iyele yake chatigarire gwitakire mubango yu. Bo nekuwa kaunti ya Meru ni atumire milioni 13 na 100 guchwa chiringi 560. Uriuria kire account yetu no tutwa tuka tutethia antu ba cancer imbitu ene account ine
twina 562,000 yeah. na nindi angutariria bura mbecha icia uthirwo ikari na kinya bura ciethirite cietumairwa kindotu ngutariria bweya rwanyi rwa michetho rwa kaunti u nirweyanite ngiri 800 mbecha baribari ira ciauthirwe ni milioni 1 na ngiri 96 mbecha ira cianirwe na njira check ni milioni 4 na ngiri 300 mawirane ya kuruta yari milioni 1.7 mbecha baribari ira cianirwe ni kundi na kinyanto boindi bobweya nyuma ya rwiro ru ni milioni 3 na mbecha ira ciari kuma rwirone rwa muthia ngabana kiraitu ni milioni 2 na ngiri 800 ya 96 ngana yonthe ya mbecha hii ira ciethirite kiutha wa ni milioni 13 na ngiri 700 ya 35 na 600 ya 30. Hiyo ni shauri yenu, sisi tunasonga mbele kabati. Mbecha ya mwana buu kuringana na ripoti ya kaunti ya Meru yakacha tumikire chionthe ni ontukweberia ngiri 800 ira ciani ni rwangiro thirikari oiji ni athara ya ngiri 200 ya 38 toto ewe yetejanye nontuko into tutagweta bando wahugani kieto tere toto kuri nyombere tuongere mbecha ngiri 800 yara tuombere iko receive kuma ki department to sport ni sponsored the event being a sporting event. Okay. Mbecha ichionde milioni 13 gatanta mugwanja tiethirite na chuchu tumikau milioni 2 na ngiri 70 mbecha baribari tianero kiria chindi barwiro ro mweri yuele mwaka yo mikathe ya barabonde bauchekirwiro na yagorwa na ngiri 50 na 500 mwithone guntukurantu baucheria rwiro na kunikwanirwa na chiringi ngiri 600 ya ngiri 26 ukariana wikira ngari maguta kuringana na rwangiro rwa MCIDC ndiratumire chiringi ngiri 200 ya 66 mabisa barabarongamirite na gutega ugi bari wangiri 800 ya 90 kamiti ya Meru ira yabangana kia rwiro ru yatumira ngiri 300 ya 75 na chongari ya chieterete mitino ciethira ikira wangiri 200 ya 79 Makofi! Utumiria rwiro ru mitandaone na nyumbene chendeto nigotumire milioni 4 na ngiri 700 utungata bampuini bwa first aid bwethira bwitumaira ngiri 164 na 700 maema na itebye kiatho kiu ethira nabyo bikire awa ngiri 400 ya 50 gutonya na kumaruka mwithone na arakogairwa kwarirwa ngiri 300 ya 70 kurara nabyo kuria na kukwethira kwitumaira ngiri 800 na 100 na milioni 1 na ngiri 360 na igiri chiethira igeta kire matumiri yange ya manini ndio kuthithia ide na no banengera you cannot argue with na point yeu ngarama yeu ya t-shirt your excellency ngenda washwira na nyanke ukenda ndeta document ya document ya lakini bado agitire ngarama yeu na almost ngiri 800 kire ntumiri ya ithatu ya ngabana kawira kire nyomba chendeto kiumia ki omburibu bo baumire na ramutali wa madhabu wa rwangiro wonjirithia rwa county u niwe JDL Mutura arutaga ntumiri na ku atikira kionekanire ne chiringi ngiri 500 akena 50 na yele ontobwa muna po nibonekere ko makyangabana akirigarane kimungana jumukai oyo adirete okioneka na milioni 13 ciatumika jana na ibo anenkero kabuta anenkero yeko ba itu anenkerwe in fact ne chu unenkeri yana na ile account na 562 pero tiko ni kugia Mungu babu kwa biashara babu gweleo ino tutwetera twamatoka twathithina twagirika twachanga twetandina uni urona mbikirite ngwikario makoyo kaire na ntukuirio ndekire kenda tumba guchanga mpesa ntona your excellency alafu tuchoke twiri 562 eneo onike yakwa ndeya accountant na ndike tumitukuga ba twituri Meru County Government kwe biashara tutita cio theri jaiu no tutugatara mpesa igaciumarite ikitutetheti
Mutateri wa Kyoto Salesio Mutuma amona bona mereti ngabana Mwangaza akiwa ni muchetho yotombo guchethera Meru akiwa na menyabo ya otomiri bobwe karika Ogo thura na igwa CEO wa county wa thirikari ya county Meru na tiga guturingithia PR ni onto egitarerea mountain run ya bangagwa wewe ngono onekanire ukirombaga anto bachumirike mountain run iria okwenda otwere gitarire wathithagia advert iria bioria biri ororagia bia PR egitari utombete kuthona kanyaka kubioria Esio arira kawira ati abatere kwaria mbere ya ruru akiwa nende utikegune kiraumania na ruo rembe chaiche batere gutethia aje ba murimo ya nyimba tukurigara muno turi a Meru urabomba gutumira milioni 12 kenda bothorania 560 ake ibioria bibi bia accountability na oversight iroregete lazima ukabichokia wende kanorege tiga kwenda kwaneka mwana Mumeru ura waandiki ari civil servant kwaethia ibioria komoria manto jau je karikika otaije kioria kiigo gachokia directly mweri yoele mwaka yo munene wande kwa ba county bichine yangabana kawira akiamikira ripoti ya kamiti ira yabanganite ndwiro ii kethirikari yangabana kiraito na tumiririe ate ya kwamukira milioni yele gatanta inyanya na inge milioni inyana chione chiarire kunenkaniro akire chibitari ya gutungatira aje ba Meru Hospice kariba Meru nende kirabatina kyo ne kuringa madhabu akiri ne chao bagitara edaburi ya milioni 13 ila Weru ne chionekete kunywa nthi katuge in simple terms tuitete nguge yotheri ke mountain run Phineas Imana ndeto cha Weru Kagitano kaure ni minister wa kigina ndene thirikari gavana Kawira Mwangaza no Monica Kathono na achumirite na kutetera abitha murungamiri kigina gya kansa Meru Jedel Muturi akiuga Jedel no kama kirena are magutariria mantu ureza karia kiaria Kathono augite Mount Kenya Run ni mibango thirikari nene na nikio gitumi babati kugita ura bakwirwa ni nkiama ndungamiri ndwireu na ikio gitumi kigina kiu ya tumikire uria Meru bataririrwe toto ya temandi ya kariu tuite inge ikarobyo mweri biria gavana Kawira Mwangaza thero ithithia kwira Meru akwithirwe tumira mbecha ciao na ndiga ntuko echo kwa ndaika 27 na sekondi 50 igatonyithirie garu murutira jo mwingi ni nyagwita na karoya gacheke aria karani Meru Microfinance Investment Corporation bona Jedel Mutwiria amwire gavana Mwangaza kumakire milioni 13 iria bothuranirie kumakire ndiro cia Mount Kenya Mountain Run nyume gwitania mahitaji batigari ya shilingi 562,692 na kona ndi kuga atiri mahitaji jao jari milioni 12.7 remwe nario kana jairi gavana Mwangaza onekana akiringa shigiatania na nyaringi uthio bwawe bukonekana bwikunikani maruru the end of the day no barire ka utabarire indabarire less than mwageshumiria na kuthariria nteto cinkoroki sicio kigana ndene akaunti Meru bi Monica Kathono na akanokitie na kuotu shilingi munya kandururu ya tumiro buthuku kira kiario Jedel karemero gucerithia bubwega mbere gavana abati kubutothe na iyire mbecha na utionko na iyete mbecha no na kona kania mbecha ka tumire na tekari the only signatory wa gusaini mbecha na ikware na committee ere kuluka kemia tare wenga ikware na committee nuishe timu to wonde omba kueleza so gramo mbeja kuwa njendiela kata umbire kueleza bwega bura our governor na ntoba Meru bakelewa kata umbire otareria the cost of the loss nende a misunderstood bonge bi Monica Kathono arenderea ka wantu baike kana Athletics Kenya ababa nenkere sheria indito ne kondo tumina mbeca nyingi ne ikeja kwithira turabang'ang'anire abo mbeca ici ciruma kwithira cikinyira milioni 17 Mountain Run ni event expensive not is a national event and they also attract international visitors
na mbecha ira standard ira twekeri standard ni Athletics Kenya. So kinya branding tutekemea kubithia branding cheap no lazima tugekinyithia standard ya national ya Athletics Kenya no to event ya dictated ni Athletics Kenya. Na event utwadhuranire na 3 weeks. So andi nyatotake partners betu bagatwira time we short na mbecha time tutumba ku budget mbecha in a short period. The next point kira ya tumere event huo mbete komba kuresi mbecha inyayo no tuba kwithe inyayo tutari na political goodwill kagitene kau no to ne idara tware na kashakasha tutawatanirite na MCAs partners nyabo batatu etekakia kuthunguthila in a short period tunekira mbecha inyingi. So partners mama tunekira ukona nyethe banki utunekira 50,000 banki utunekira 100,000 lakini kile mubango tweregerete batu tunekira inya million 2 million 3 million inyote partner tunekira 3 million na nontu bontu bunande BCC kathono arwa kibarabe na nkanyano bedro bagito bisine bakedro betarirwa nontu akuringa ndokotho mitandaone ndenda partners betu bamenya utembesha ciarewe nyabo bakaya no tubataririe thau bakona bambeca itumikire bakona receipt bakona tutekiomba wete even less kera kuria kamashini karaka yukakia antu mbicha na video no bukare yawo unaika mashini expensive anti-doping na gokarekete unande kaunti Meru nekete werune na kwetithurikithia ndurisho Mount Kenya Mountain Run kaire nontu icio batonyithia hasara kira bakethirwe bethithi gucwa mbeca na njira ingi gutigira jiba murimo ya nyimba iba kwethirwe betetheka nke report ranto Shauro TV kumaja kinginangine kinene kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mungera. Akari ni boretwo kwimenyera na gukaraba kinyunyaga ndawa cia minyo kenda kwebana na mirimo ira yumanagia na minyo eja kiaria bithaa wa ugima ntere cha tharakanithi mwimbe njagi murata ugite te baba inge banyunyaga ndawa iji cia minyo untu buraburetaga mirimo bamwe batimenye kaumo kayo. Minyo kana njoka cia mwiri itwikite kinyamara kinene maturani na gutwikira karikirumati na bubu ikuringana na njagi murata uranwe murugamiri wa ugima wa mwiri ndenie sub county ya Mwembe kirigicigo mbunge kia Mara. Ndawa cia minyo ithithina muno mbere nigo ndawa twika nukuthirwo indamu nukuthirwo na afya mwiri nutrition na mono ega complete kiti kwanja kuthio kathinjo ukauta njoka inu na baingi baruta watatwani tuthinjo tukauta njoka ikaoyora mukebe koguo ndi na ino ni murimo umwe wa era itaona gicungu negerete tropical diseases itaka Afrika batigirito mirimo eno nontu imirimo yo mba go prevento murata ugite bubo gwarira bakwibanga banga ta thirikari kunyagia na kunenkanira manda wa mamenyo maturani akiugaga no ankinya muntu munene na ankinya kana bonde bagwatenda wa ino kana minyo yanda ne denetie family cietu na twana na antu banene muntu kadima sibitari metu monde otie sibitari ita muntu na minyo kana njoka cianda na koguo ndi tugaruti ndigo muntu ana tunka twenda kunenkanira twana na antu banene igita rimwe kuthiria mantu bulu na kuingiria mubira akiongera ugite tika bakenda gutumira kerachi mano angeka barachimithia akiuragia barabari bandini ya kabonokia na ndini chingiri tanyunyaga ndawa cia kinthiguru gwitigira na kunywa ndawa ino nturani muci kwa muci daktari bakaya ku muci kwa muci ko unkwenda butunankira cooperation na tutikwenda gutumira 210 kou anto tababa ndini ira itoka bonokia mbugendi buronire wa chakaola ekolotha murata ugite anto ibabateri kwerigeria kugwatwa imirimo ene amenyo akiugaga mirimo eno no erigirike ende iburanto baingi batetigagira tukathiria automatically tutagutinda kuthima sibitari na kwimenyera kiutheru kathamba nja ciaku kanyunya rũĩ rwega wekairira tũrĩa wathi untu kwina swamp areas imirimo tumba kurigiria biro asia
lakini mbilo asia okegwe ndawa ke ukinenkanira Thaa South Nkondi na Marimanti baba angi okegwe bakinenkanira njenu ndawa ino ndawa mebendaso sia njenu ala wom sianda Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram mbitagwa Mateni Mogambi. Atongeria ba wodi ya Thwana tigania wesibe kirite murandi jogi kundi gya kurugia St Paul ntere unare bagwatanirite na kuruba kugemia nyomba ciao chege kundi ya kuruba babasi bangite na kundi nare bagurite into bia nyomba ciao kenda ukaraga antwaega. MCO wandie thangatha tigania centrali ya Kimathi na wiriritwe ngataniro irairi ati kambunge county ya Meru na governor Kawira Mwangaza akiwa ikwithirite kwina kanya ke ya kurita ngui kumathukuthia andu amendene Meru county Thaa inko na maendeleo ya karibu no tuthangathe kwandi na improve ngui bwega imbite barabara ingi muno around kilomita 40 kwina ira twikite Mwaram kuba twinko na gavana Ashumburwa inko na gavana na gwita bwega na inku antu baraba kurwa na gavana iba mwe time mimi bitu baba gavana kama kuna kiruta ngui muno ende bakwenda umuitira kiona ichawe lakini gavana wetu na karibu wega na gwita bwega na kuruta ngui bwega kabisa unti na makonte umuta makosa no yariku nontu ingona Thaa imbanyite ngui mapema muno meri moja no ethira lakini uti wo ndinyano emuti na 5 kilometers to 10 kilometers ya Mwaram kundi na around kilomita 7 kuga kwenda mbi after 5 years ngala ndiko nja around kilomita 30 na ti 30 kino mbenye nyande kubide kilomita kana kwendi baba kuranga bani barekana na gavana arute ngwewe miaka 5 twamumakira kurukina rombete atongeria ba county Meru kureka wekira siasa kiru ariera kuanwa county Meru akiwa siasa ciomboto methwania ririre yare karemo kinyanela na kureta mpatho kinyankuruki kwithano yure yani nguri support muno lakini for now kankwari kankumirwa siasa muno ri yakwa Thwana kana rithukia maendeleo ndene Meru county kubi baba tukuda by patient IMBC ona ibwega tugitanie isoki tukaitikiria bu lakini for now mantu ya nkumirwa siasa kazo tebwega batu itite kama ne kenda mboto tira ngui Meru county ne karabwega kuma mantu siasa mantu ya kila mbao ndari bukua ngosi yuko na nyambene kuna event mantu tuenda Thai na kwa the kagitanwa na tuwingite tukazona county ile na mantu ya itabwega aretie gitera kwa na birth certificate kira karibantere mwanya tia wandiewe wirano brai kire akariba kaita siasa ciawe Thaa ingite around mbathi support na ekurba akuru na around mbathi ungiri imwe gita obagiria murire ngata nkabari amaua igakinya na most of time baba ingi ginyamba na baba ta register gikierio watika itarekerwa kinyiro atika patina mbathi bakanyira ukiarwiro unda namba nyisiri murio yo it is a continuous process mbao yarare onthe ndaurenda kuma mande ukiluka ndanyiro bayukira mbathi na rendo bayukira mwaka miaka 5 ethire bakiaria bamwe barabagunekete na murandi yo ingo shokeria mweshimu yatongatho Elia Kimathi no ntubango gira toriterete igitenere kuma igitarekai mantu ne yamba the certificate ile atwa ya thina weta mauga usumbuka ntuko chonde kinya kurara njira ne to chote mbathi certificate aratothiria murigo kou turia atothiria murigo tukayera ofisini wekunate na njira mpotho tugeta nguine cheto tugetha mbathi certificate chigukinya koina auto save time no ntu itogeta nguine cheto ira twata ya mbere twakurukara no ateka endekethera mbathi ukauma ugaeta murire ukauma murire kaura ndane kanete nyambia enje yele ciurite orendre ende thinkora mungu ano ntwene aurite na ndameonera na inkona na bethetie bwega antu ibatumara mbeta muno ko barende kinyamburi ng'ombe na watweka untu buti kwetha bwe succeed kana bwe tara mbere bwega lakini mheshimiwa na arambire project kumare ukuluka na ya nambathi utemo ciaria ya ati kona birth certificate na nyeka tha na makosa during kaita kauga kulukite ka ashimiwa bubange na kwetha correct na ibwethe mantu ya free utena kurise kinya kuriko Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Mutheja antisona njira endi kungo chokere nkazo cha mwanya mutegeri kuwa na kanya kugwatana bautu korira kugwatanira na bautu nyume kagitkate kuraja kiri mubango jwa Njumaa sako kagite na gakanimo kuma studio cha Weru FM kiri mubango jwa Regemene Extra mbita kwa NTINYARI KINYUA mwana nilio mathithio wakadisindi karuitha.